ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Assalamu alaikum muhtaram kardeşlerimiz. Bugünkü Allah-u Teala'nın mübarek günü, kurban gayeti günü bugün. Biz barımızda Allah'ın rizalığı için bugün kurbanlar çalabız. Ya Rabbim Allah bizim şu günahlarımızın yarılkasın için. Hem indi Allah-u Teala'ya yakınayı için şu amellerini ötüyoruz. Barşağızga da bayram bile isenlik, eminlik, hayırlı ömür, gaile vakiti hem indi kileşekte barşağızga da namazlar okup, urazalar tutup, üzerinden turu yolundan barga nasip etsen idi. Amin. Allah Teala'ya şükür ediyor cemaat. O da uzağın emellerinde. Allah Teala'ya şükür ediyor. O Allah Teala'sına kuşkan emirlerine ötev. Biz Allah Teala'nın emeline kıysanıp bu gıybetinde başkararız. Kurban şahı olsun. Biz Allah Teala'nın emeline kıysanıp hoşğa vararız, hoş kalırız. Biz Allah Teala'nın emeline kıysanıp namazları tuturuz. Bu barşası da Allah Teala'ya şükür. Allah Teala'ya şükür etmem yolu. Hem eğer de biz Allah Teala'ya şükür etsek, Allah Teala bizge hayırlısından baytarışa. Allah Subhanahu ve Teala bizge varıptırışa. Kıyaşlar çıktı, matur ettirip subhanallah. Ütük durup kıymaklar pişirdik. Direk bakşada yaşayıp direk kürşilerge kıymaklar öleşip, onları özü bizge kırtıp her yılını şundu barayında. Ondan kıymaklar ben işkeş. Mine şakar bizge, meşitke hayırlar toratırga, muhtaçlarga, nilerge şulay yıl sayın kelebiz. Ne kılıp bayramga kelebiz inşallah meşitke. Tuğanlarını, dostlarını çıratabız. Bütün kişini bayram bilen, kurban bayram bilen kutlayız. Dünyalar emin tanış bulsun. Ay, soğuklar olmasın, tanış bulsun. فمن فرض فيهن الحج عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kurban gayeti bilen şın konudan, ihlas konudan kutlayayım. Sağ salamat olup, insan sağlığına yaşarga nasip olsun. Elhamdülillah. Kurban gayeti ol en birinci şeratlar adam balasın Allah Teala'ya yakınata turgan bayram. Şuşu kurban çalu yılası arkalı kişi özünün Allah Teala'ya berilgendigin, Allah Teala kuşkanlarını öterge umtuluğun görsete hem şuşunun bilen ol indi şın mağanasında özünün asıl sıfatın Müslüman buluğun görsete. Всем очень сложно. فتانا توابا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. Сегодня мы отмечаем священный праздник Курбан-Байрам. Утром прошли у нас
молитвы. И сегодня и завтра практически весь день мы будем делать вместе благие дела, приносить жертвоприношения. Ну и, соответственно, конечно, обязательно делиться с нуждающимися. Вообще, любой праздник, особенно религиозный, он должен быть связан именно с добром, чтобы помогать людям, помогать нуждающимся, помогать друг другу. Ну и вообще по жизни должно быть так. Спасибо большое, всех с праздником, бәйрәм белән сезне. Алар хәзер хаҗ сәфәрендә, Аллаһ субханаһу ва тааля аларга исән сау әйләнеп кайтырга насыйп итсен һәм инде барча хаҗиларыбызның хаҗларын кабул итсен. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli din qardaşlarım, hurmatli shahardoshlarım, sizni izgi yerlardan, Makka shahridan hojdan salamlaymiz. Tuban qammallar bugun hoj qila. Siz bayram o'tkazish, shunga ko'ra sizni chin ko'ngildan ushbu ulug' bayram bilan Qurbon hayiti bilan qutlayman. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin, qilgan izgi amallarni, sholgan qurbonlarni qabullardan qilsin, ilari bizga tinchlik, iminlik bersin. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Инде бәйрәмебезгә килгәндә, әлхәмдүлилләһ, җыелдык, әлхәмдүлилләһ. Шулай матур иттереп, бер зур гаилә иттереп уздырабыз бу бәйрәмебезне. Әлхәмдүлилләһ, күп әйберләр оештырылган, шуңа күрә катнашуыгыз өчен Аллаһның рәхмәтләре булсын килгәнегез өчен. Аллаһ субханаһу ва тааля барчабыздан да кабул итсен. Бу көннәрне бәйрәм итик. Динебездә булган олуг көннәр бу, бөек көннәр. Аллаһу субханаһу ва тааля сайлап алган көннәр. Һәм инде менә бу бәйрәм ул берләштерә торган бәйрәм. Һәр кешегә бәйрәм булган, бар да бергә җыелган. Чын күңелдән көтөрбез Курбан бәйрәме белән. Мөселман дөньясында ике зур бәйрәм бар. Берсе аның Рамазан, 70 көннән соң Курбан бәйрәме. Курбан айы мөселманча Зилхиҗҗә дип атала. Аның 13 көнендә Курбан бәйрәме була. Бисмиллахи Аллаһу акбар. Курбан чыга мөселман мөхтәшәр нәселдә ул Аллаһка буйсынган. فليهنك كنز حواه صدرك البني الخمسة وأنس كل جلسة من كفها سحاء وطبعها العطاء حنانها يا فرحة القلب الشوفة يا فرحة القلب مصطفى يا فرحة الشيب محروفة عيادنا Ой, молодец. Повезло. يا فرحة القلب مصطفى يا فرحة الشيب محروفة عيادنا فرحنا يكمل عيادنا فرحنا يكمل المملكة عيدها وافي والسعد بالعيد ينشافي يا مرحبا للفلافي بعيادنا فرحنا يكمل بعيادنا فرحنا يكمل. Репетируем. О! Я просто репетирует. تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفاء. Думаем, как нужно правильно переходить дорогу. Когда давишь, надо не только надавить, надо еще и отпустить. То есть, ну не отрывать руки, а просто надавил, отдал. Ага. Bu texnika bizni yong'oq hamda bizga любой задача qo'yilsa سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق
إن من أركان الدين حجة البيت العتيق سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. وفرحة الأطفال يزينهم فينا يزينهم فينا تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Bardıq Müslüman kardeşlerimle in birinci şaratta zor bayram, Kurban Gayeti bayramı bilen kutlab edesim ki nasip etti Allah Teala bir yılda şu motor bayramlarını karşı alırga Allah'a şükür. Bardıq meşinde jılgan kardeşlerime her günge süyünüp, her atkan tonga, her atkan günge süyünüp yaşarga nasip olsun. Varsına da. Şükür etlerge nasip etsin. Allah Teala rahmetine taşlanmasın birimizin de. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Всем доброго утра. В этот прекрасный солнечный день, по милости Всевышнего, мы здесь собрались с вами. Это уже традиционные встречи, ежегодные встречи. Хотел бы вам передать слова приветствия нашего имама Мухтасиба Салих Хазрат Ибрахимова, который сейчас находится в Саудовской Аравии, в Мекке. Они совершают паломничество, хадж. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Добро пожаловать. Сейчас хотел бы прочитать отрывки из Корана и помолиться, сделать дуа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبي رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. Мечети, вы знаете, что можете обратиться всегда к нам за помощью, и мы стараемся, иншаллах, вам помочь. يجود بالعلوم ورائق الفهوم من سادة البيان وصفوة الرحمن ما طبت الأعمار وسبق الأخيار إلا بنور الذكر يجلو يوم الفكر في واحة القرآن وسبعه المثاني في واحة القرآن وسبعه المثاني في واحة القرآن وسبعه المثاني.